Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Mary Papa Rhulani swi ku yini? Un'wanyana wa ku tiveka swinene n'wamafenya loyi a tivekaka hi vito ra Just JB a endla mafenya hi xiyimbeleri Papa Rhulani, laha a nga evhengeleni ra ku xavisa eka rona mpahla, laha hi n'wi vonaka a ri eka tlhelo laha ku xavisiwaka swirhangisi kumbe tiblumas, laha a nga fika a tsala leswaku ri Mary Papa Rhulani swi ku yini. Ende hi ta tsundzuka leswaku ri kwalanyana ka masiku yambirhi lama ya nga hundza xiyimbeleri Papa Rhulani ku vi na swithombe leswi nga jikajika ka swiyenge swa mabulu, laha a va mbali blumas, laha a va mbali gabardine, naswona swinepe leswiwani swi fiki swi endla mafenya eka rixaka ra Vatsonga loko va vona xiyimbeleri xa ku tiveka swinene Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapa va ambarisiwe gabardine hi un'wana wa nhwana loyi na sweswi hi nge sizaka hi ri tiva vito ra yena leswaku ri i mani. Naswona hi voni munhu wa ku fana na Philani minijere ya Papa Rhulani a ri na swivilelo hi mhaka liwa. Swi tikomba ingaku lembe ra 2023 ingaku ri ta tsakisa swinene. Dilolostro. Ndambavisa maluva.